Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak. Nga itilit ang niliday. At damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday. Amang salsalukob kan ka. Awisen kayo marud ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ing kayabkas ti anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan. Kadag iti dumdumngan iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Melchor, dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilinged daklangan itinagan a Melchor. Sumangsangwak ita iti dakla problema gapu iti kumpare. Nabayagan nga kumpare kami kini Luis. Adu ti kwarta ni Luis, gapu tamay sa negosyante. Dakkal ti balayda, ken adu ti lugan na. Ngam siya, ordinaryo aklang amang mangged dito'y Kapitolyo, nga agururay amarigular, angem aging ita, sa anak pa'y anarigular. No kasano ti kinabaknang ni Luis, kaso nga ni met ti panagbiag mi. Iso ano kasta nga da kasapulak, kanayon ani Luis ti pagkamanga. Bueno papagayam, hintay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ng patulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Melchor. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Yes, forgotten. Oh, how I wonder, how is it I may. Pare Melchor, agsawo ka mo tita ah. Napingsan sawo na iti music tilugan ko ah. Naguli ka tapakapsuta ka. Papananta ka di pare. Absent-minded kan sa talaga. Di ko na mapantag video, okay? Sa dino? EJ ka di sigod na pagpapananta? Naku, Mark Jayin. Mapanta mo dito sa bali ah. Ano ka no, ti chicks iti biglang likaw. Nagpipintas ka na. Pare, mga numarabyanta. Sermunan naktumanan ni Bakat Kon. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. At ang aming problema, pare. Kanya rita. Ibagam lang. Di kagbabayin, pare. Kasapulak ti kwarta. Pagpa-check up ti buridak mi. Di talaga, ayam. Di mo pala yung bagay, tay. Ta nag-withdraw ah. Angam sana bali. Nag-withdraw kinto madamdama. Angin ko mo ti itim ko. Di mo man pampanunutan dagit a problema, pare.
Mag-enjoy ta pa'y. Nag-order taman iti sangakis. Anya? Sa nga case, beer? Nagaton. Duwa ta lang man. Shh. Nakadwata ito madamdama. Asino? Babaya. Sagkay sata. Si kalangan pare. Isupay abayadam. Danag mo na ya. Awagam man nga rod ni bakat ko. Tay pagam magkadwata. Agungat tumanin day dyan ito nagawid ah. Sige, sige. Wait lang nga. Dahita, geringan. Hello? Mare! Ni Parim Luis da ito eh. Oh, si Kamat Gayam pare. Di mo kumaungtan ni Parim Melchor ano maladaw nga agawit ita. Kadwam ni Melchor? Ayan na, marabyan manan. Kadwak. Ada ngamin kadwami nga birthday. Sa dino tayan nyo? Ito'y balay, Mare. Agiinom kami. Sa nabali tayo tulad kunto ni Pare ito madamdama. Nan, kasaritak man pare. Sige. Pare, kasarita nakakanaw ni Mrs. mo. Hello, love? Love darupang! Marabyan ka manan nga agawid. Nabartag kan tumanan. Impakada na ko ni Pare Luis ah. Paturugam latan dagiti ubing. Kansaan na kon nga urayan. Adamat tulbak ko di tabalay. Agawid ka dagos ha. Ikaw na gininom tane, tolsar mo. Hawin ka di. Sige, bye. Ayusan, Pare. Basta sakti mangipakadagan ka. Solve! Hello, boys! Oh. Nagpintasan na babae, Pare. Tilar aramidom pare. Miss Beautiful! Umay ka man. At tugaw ka man dito, abay ko. Sure! When I'm in love, it'll be forever. Grabe yun pare. Agawid akon. Medyo naparte ka kon. Diyak sa makadriven. Tara Kasano ka nga rin na makaawid nung kasta? agchikin kami langan kini Jessa iti hotel. Anya? Ay, uwan ka. Uli ka. Dengan bulbuludan. Deta. Pare, sobra da ito eh. Lamkit din. Ayun ni. Dati ka tagtagariya, pare. Maganda mamon ni kumarin. Awan makamo sa balay. May papan ko ni Jessa. Uwan pare. Sakti makamo ha. Agyaman akmanin dito yung pabulod mo ha. Kukuam daytan. Bayadak to yung nagsweldo ak. Sanan. Ikan. Kasano pa makastra ka iti trabaho mita? Sumra kaklata. Sa anak mo't anabartakat. Pinagbigyak lang ni Pari Luis. Makapasuron? Kanayon aday dya Luis ti kadwam. Ison ti mangisungsungsungkan kang aginom. No kadwam day dya kumparem. Agin inumlatan tararamidan nyo. Nasingpat ni Pari Luis. Dayta! Isakit mo pailaan! Isursuro na kalangarudan iti kalukwan. Isakit mo pailaan. Bakit? Inkanto ipacheck up ni baby inton bigat ha. Awan ti kwarta. Atoy. Ni. Nangalami ti kwarta. Ni Pari Luis. Impautang na. Manungay ti interes dayta. Impadawat na. Anya? Iswa di mo kumakonkontrahan ni Pari Luis. Tano ka sa pulak ti kwarta. Awan ti adu asao. Mangted adagon. Tanda ni malpas kon to'y tartari maanak at tubo ti danom dito Kapitolyo.
Nakton mga ninton madamdaman. Ne, kumare, si kamat gayam. Kunak no asinon dyan na pintas kan sexy as sumungad. Saan pa yan nagawid ni Luis? Ha? Amok ada kayo tinagkuyog idirabi Saan pa yan nagawid? Sa anak mo may diti pagtrab-trabahuam no nagawid nila kay ko. Nagsina kami mat idirabi eh. Sa dinungarot tinapanan na. Di mo ka di inawagan? Naka-off ti cellphone na idi pay laang rabi Agpud no ka man kanyak, Melchor? Adda ka di babae nila kay ko? Ha? Ne, awan amok dita, mare. Ha! Idarum ko day ta lalaki no mapanagnakak nga da babae na. Katsi ka, saan aga po ta kumparem ti asawa? Kalubamon ti dakas nga aramid na. Hello, sweetheart. Anay ko. Day tati bagay ti kaskan ka. Apa iti panak? Apay asaan ka nagawid idirabi Nagpakadakmot kan ka. Anya? Kunak kan ka nga, out of town na. Tada seminar mi, di Manila. Awan timbagbagam kanyak akasta. Apay, ti ko na bluklukon ka. Saan ka pa nagdamdamag? Tungpaan na kadagusan. Nagmalas ka tiyal daw kon. At dapat pasarabok kon ka. Kastagat pasabat mo kanya kon. Talaga gayam ang naungat ni misis mo, pare. Kaslar malay dayjay pare. No kasano ti kinapintas na. Isumot ti kinaalas ti ugali na. Birbiro ka na nakakanyak. Pare, agyaman na ka. Di mo imbagbag at tinapanak ni Dirabi. Alangan mo't ngay sagmak ka, ha? Mapantan to manin. Sa dino? Ijayan ni Jessa. Saanan, pare. Mabuti nga kitar aramidam. Pare, kasla gaya takmatan ka ni Jessa. Anya? Man nakahawat ngamin. Kaya naanos nagsasaw. Ni bakit ko? Di ka kadiagungat, bakit? Agawid ka na, Melchor. Kadwak nga rod ni Pari Luis. Anya nga oras nga agawid ka ngay. Hinton madamdaman, Unay mo taytas. Di ka kadiag kasta-kasta. Dakkel ti utang ko ana imbag anakam kini Pari Luis. Inungtan na ka ni misis mo? Kanayon nga gungungat dayjay, pare. Nagpada ta na. Nakarakaro pa ni misis ko Kinaput na. Napilitan nakla nga nang ikarlay sa kanwa na. Masikog ngamin idin. Ano sa mo na, pare? Panawak san. Anya? Medyo sa langan, ti pakidin na. Oy, di ka man nagsawi ti kasta.
di mo dadaulan ti pamilyam. Ano kas di ti klase ti asawam? Asino nga ti makaanos? Ni, bari ka. Anda tagay mo dito'y patog ti balaya. O sige pare, next time tumanan. Sige pare, katagyaman nak, iti panang itulod mo kanyak. Adda talaga babaim. Nabannuga, pag inananak man pa. No talaga nga awan ti babaim. Nan, kita at ta cellphone mo. Awan at talaga ti panagtalag mo kanya-kanya. Talaga nga awan. Tamok ang nabayagan aluklok ko nak. Nan, ala-update ta cellphone mo. Oy, isublong ti cellphone ko! Kita at ita diti messages mo. No, malo ka tam. No kastamot laeng. Dahito nga rod ti rombang iti dahiti a cellphone. Ah! Oy! Apigin, parsak mo ti cellphone ko! Oh, anya ita. Sige, dangran nak, taidarom ka. Aglablabos kan. Di ta ka manlangan? Hoy! Luis! Papanam! Agsubli ka ditoy! Luis! Ni pare Luis. Hello, pare. Pare, Rabin, namimawag ka. Apay, nag-apa kami ka ni misis ko. anya? Isaw mapanak ni ni Jessa. Nung tamagan na ni misis ko. Ibaga madi mo ang muti na panak. Wan pare. O sige pare, agyaman na ka. Noda ka sa pulam. Ibagam lang kanya. Wan pare. Oh, ni katimanan parem a Luis dayjay. Problema na di bakit na. Adda babae na niya. Kasano asan ngag babae. Katkas jaymat ni bakit na. Nakauy-uyong. Adaywa mon dayjay kumparem. Taapay kuma. Bakit? Laglagi pa mo kuma. Adakal ti maitultulong na kadata. Anya kumaita. Adon ti utang ko kenkwana. Ngam di na pagpabayadan. Tilaan kayat na. Agtong palak iti ibagana. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Dayta ita tidakkel a parikot ko, Mr. Lonely. Jaka mo no panang konsinti ti aramidek. Ngem dakkel met ngamin ti utang ko ana imbag anakem kini pari Luis. Alakastan, kaya tagyaman nakiting kay panangi drama, dito'y pakasalita. To'y pagayam mo, Melchor. Pagayam a Melchor, nasken abagbagaam ni kumparem, tapno saan a madadael ti pamilyana. Talaga asaan a sumardeng nga agdwa-dwa ni misis na, aging ga asaan yumat nga isardeng, dagiti gimik yo.
Bagbagam ti kumparem nga aramiden na ti rumpeng, kas may sa agayem na. Laglagi pam, saan kayon ababbaro? Iso nga agnakam kayo kuman. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritan ngayon patulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Melchor, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kiniti matireksyon, Virgie Pacloy. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.